Ahee, namuka nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta kha hi update ya album ya Ben Mayengani ya Jesu or Jesu. Alright. Okay. Ya so lexi a hi xi tiva so far a hi tiva ku yi ta fika yi huma hi August. So now se ku na a new update because ka siku ra namuntlha ra ti 18 May ni fike ni nghena akhawunti ya Ben Mayengani, as you can see there. Hi fike hi vona Ben Mayengani yi fika yi posta hi ku Jesu i hit xilo xexo yi ku 1 August 2022 is a date. So swi loko sweswi date yi confirm yo album yo huma rini a ha tiva n'hweti, sweswi hi tiva the official date straight ku album yi ta kha yi huma hi ti 1 August. As you can see there, very high Jesu it's a hit. So ni vona still vanhu va ha complaining about the same thing loko ni kha ni hlaya tin'wana ta ti-post and then ni kha ni ti vona lana va vutisa ku why a humese inana August wa nga humese hi December. Now reason yi kona, sweswi reason yi kona ku ti-post ti-comment leti ni nga ti vona. Reason yi kona ku sweswi a ni fill up ku na fill up hi September, so swi make sense ku faka va humesini already ku a kota ku va a pusha swinene for that fill up. That's the only reason why fika humesa early this year. Timhaka to fika va kha pusha that fill up ku kota ku va ku ri na hype leyi nga ta va kona hi September of course. So sweswo hi nga expect beef arets yaleyo a ni yi ti ta ku na beef, mara as you remember ka tin'wana ta live leta yana nga tshama yi endla loko a ha ku vo yi fika kombisa ku i la ku juma kunene hi beef, u la ku juma kunene a juma Mr Post. So areza ni tivi ku ta ku na beef or kanjhani, mara hayi lembe leri competition yikulu already ni vulavule hi swona ka yin'wana ya ti-vlog ta mina ku va Mr Post or okay ka ngalasi kwaleyi a ni to ka team Mr Post hi Jodi nga yi khoma vhele. So ka team Post va ta va kha humesa album around that time, it's either ta va yi humesa August or September. So after ku Ben Mayengani humesa album le ka ngalasi or team Mr Post ta fika ku humesiwa album. So lembe ri ta ri ti ri ku vuyeni and ku hi leswi cycle dya nga vona i ti ku ta ku na beef la. So a ni tivi ku swi endlisa ku yini, so ta vona swona ku Ben Mayengani the president yona yi swi planise ku yini eka this year. So then kha ni ma update if mo subscribe and ku mi la mi tlika subscribe na to ma update mina tshama ku ri busy. Oh my God!